Franca! Irukanka, Jonathan kera mwasohotse. Gira vuba twatugiye kugera twatambutse kwa shosho. Turi kumanuka nyine twagiye tugiye kugera muri ya nyine muri ya quartier yo kumanuka ije kwa cameraman. Ayiwe ese narakubanya nakimiriro. Yewe ariko uzi umwanya twataye n'ukuntu twarushe n'amafaranga yacu twataye koko. None se turabigenza gute yembe? None se turakadukura abasabu he ibi arabagarura nje mfite amakuru ko cameraman ariwe turamubwira arabatugarurira nje ntago mbyemera. Arabatugarura se gute? Arayigarura nyine. Arayigarura nase ko ari wa ufite byose nyine ikintu cyose ari kwidukorera turamenye se byagenze gute turabimusaza nyine none. Iwe. Hana yaje namambona. Nawe ngo namye mbona. Yewe nubwo turi guseka birababaje nyabona banguka. Kudahari sohoka buku. Jonathan nabuze n'ingufuri. Jonathan we ndagira gute noneho. wayiburiye hehe we na Jonathan mamuri muzi gufuri gute. Jonathan ariko wadutindira rwose wadutindiye pe kuko wabona ukuntu usize abana bakingiranye ubu wadutindiye kabisa. reka nze murantunguye urumva natwe biradutunguye. ya mafaranga ndayabuze amata. Nazo kurashaka amafaranga y'amata kandi tugiye kwa cameraman tubanze turi kubimubaza amafaranga y'amata kandi yahuriye no kuza koko. Hello muraho bakunzi bandagano TV show turabashuje mwese aho muherereye turabashimiye ku rukundo mukomeje kutwereka twarabibonye kabisa abantu bose bageze kuri Ndagano TV show abakunzi bacu batureba turabashimiye cyane Imana ibaha umugisha. Uyu munsi rero twari tugize nka kangahe tutagaragara ariko uyu munsi twagarutse leo tutachanganya language. Hata tunasalimu na warafiki zetu wa Kenya wanatuochi wanatuambia hata ati hawasikiangi chenye tunaongea. Tunawasalimia Ururimi rungo ya maana furahi Kiswahili. Tunawasalimu sana tunasema Mungu awabariki kabisa. Majina ni yale tu Nyambo Joli. Ngoja nikaribishe na ndugu yangu naye awasalimie. Ariko Kiswahili kweli kundagashobora koko. Singira uno we wantanze hano none tukurebe. Muraho inshuti zacu mumeze mute turabashubuje cyane twara tubakumbuye abantu bo kuri Ndagano TV show twara tumaze kakangaye nkuko mugenzi wanjye amaze kubivuga tudakora kabisa sinzi impamvu abantu barabahakeye muri byinshi ariko twagarutse turabashimiye abantu bakomeje kutwita bakomeje kudukorera subscribe share twarabibonye mwatweretse urukundo turabashimiye n'ukuri Imana ibaho umugisha. Turiyegariza nako turasuhuza na wa mugani n'abantu abanyagihugu. Ye hari abantu bamaze kumbwira nk'abangahe barananyandikira bakambwira ati se ko kubundi mudusharingira ibiganiro byanyu ariko tubyumve tuzabigenza gute kandi ari inshuti zacu bagomba kudukurikirana. Nabo bagomba kuzabumva. Ubu rero tunawasalimu ndugu wetu wa Kenya tunawasalimia sana tunawapenda. Tumefungua channel inaitwa Ndagano TV show. Mtakuwa mnatufuatilia hata kama msikii lakini bora tu muone masura mnatujua. Unatutambua. Tunawasalimia kabisa na nyinyi mjisikie huru kabisa. Kwa channel ya Ndagano TV show. Sawa rero kasubiza mugenzi wanje jambo. Yego uyu munsi rero mutubaze ngo tugurukanye iki. Uyu munsi tugiye gukorera mugenzi wacu plank. Ndagira ngo taye mwamona.
tugiye gukora kuri prank tugiye kumukorera pranka y'umuriro kabisa. mureke mwumva ukuntu agiye kugira pressure ahangaha ariko nyine nagira icyabanye mutube hafi ndi muturenganye kuko n'umuntu kabisa ugira pressure cyane. Ubwo rero tugiye kumukorera prank tumubwira ko channel yacu yagiye. tugiye kumubwira ko channel yacu bayifunze turebe ukuntu abyakira. Turinde gatoya tumushakishe ku murongo turebe ko atwitaba. Leo ni leo. Ai, ndaitsa ngumana we. Kandi ari ku murongo. Muhamagara bisanzwe umubwira ngo kuri WhatsApp tuvugane. Muhamagara bisanzwe se birakunda twe. Ntabwo ko wagira ngo ngiye nta connection mfite. Cyane. Wagira ngiye nta ndi ku murongo. Uku? Biti? Sawa. Uri hehe? Tumuruko. Ayiwe. Nta bintu wabonye kuri telefone yawe ko ari wowe ufite ntuza ya channel. Kutatubwiye. Cameraman arampamagaye ngo channel bayifunze. Urabesha. Nukuri uri hehe? Ayiwe ndi murugo. Ndi kumwe na buto kuraseka ndi kumwe na buto. Ihute. Ngwino dure kwa cameraman maze agire tujye kureba uko bimeze. Ayi turagira gute? Ariko nurundi ahumiwe karaseka. Kuraseka buko. Uko afite ibitwenge kweri? Uko ufite ibitwenge? Ese kana bayifunze urugo. Imana we. None uko turagira gute ari umva kandi tugiye kugera ku. Kandi ni wowe ufite email kubera ko utabibonye ngo tubwire. Yatubajije ngo se ntago mwabibonye. Turavuga ngo ni Bukuru guyifite none bimeze gute? Naye ngiye kwa butoto ngo ndebe ko nawe bigaragara none ntabye mpaye mbona. Uri hehe? Soka tugende. So ngwino rero duhurire kwa cameraman ka tubwira ngo aze adufashe. Mugaza ndaje mbasanga kuva Jonathan araje musigire Jonathan ndaje. Ayiwe reka nyabona soka na Jonathan ngwino. Jonathan muzane ntago dutinda n'iminota ingahe. Ndaje ari hano masimba yambwiye ngo araje. Mwana Bukuru we. Ukwiraca niragiye koko. Oya sintinda ndaje. Turuhiye ubusa kwe. Koko. Ati Jonathan nguri kubesha niko Jonathan avuga ni nka papa we yaje aradukubye. Yumvise ko Jonathan amutamaje mbona tangaye. Oya ni ngaho ko Jonathan akunyamuza mu medanganya ni nka papa we yaje. Ayiwe yobesha se. None nikavuga ngo medanganya. Karavuga ngo ndabona medanganya mutazo nabonye kuri telefone. None sinakubwiye ko koreba ibintu bitubayeho koko turagira gute? Tuzabivamo abandi ko uko bagenda bakaje kandi bisabaga n'amafaranga menshi turayakura he. Ayiwe. Umva ahubwo uzi kurumva ni cameraman wabikoze ni Mbabazi wabikoze. Urabesha. Ngwino tugenda tuje kumwirenza. Ese yo bikora gute? Ngwino nyine arabidusobanurira ko ari wabikoze arabidusobanurira. Sawa. Agujera toto. Ese wasohokanye Jonathan afite urufunguzo rwiwe. Ararufite kuko natafite urufunguzo. None wasohokanye Jonathan nyine kwaza agafungura n'iminota mikeya ariko dusize abana urumva ntabwo dutinda. Jonathan ukundagira kavuyo munsi y'abandi. We nta kibazo ko tutagiye gukora se. Nanjye mpetse umwana. Ntabwo dutinda ko tutagiye gukora no gushika gusa tukamubaza ibintu yadukoreye. Sawa. Biravuba.
wawe wabikoze irukanka Jonathan kera mwasohotse gira vuba twatugiye kugera twatambutse kwa shosho turi kumanuka nyine twagiye tugiye kugera muri ya nyine muri ya quartier yo kumanuka ijya kwa cameraman ayiwe ese nakomanya nakimiriro yewe ariko uzi umwanya twataye n'ukuntu twarushe n'amafaranga yacu twataye koko none se turabigenza gute yemwe none se turatana dukora abasabu hehe arabagarura nje mfite amakuru ko cameraman ariwe turamubwira arabatugarurira nje ntabwo mbyemera arabatugarura se arayigarura nyine arayigarura nose ko ari wa ufite byose nyine ikintu cyose ari kwidukorera turamenye se byagenze gute turabimusaza nyine none iwe hana yaje namambona nawe ngo namye mbona yewe nubwo turi guseka birababaje nyabona banguka kudahari sohoka buku Jonathan nabuze n'ingufuri ndagira gute noneho wayiburiye hehe we na Jonathan muri muzi gupfuri gute Jonathan ariko wadutindira rwose wadutindiye pe kuko wabona ukuntu usize abana bakingiranye uko wadutindiye kabisa reka nze murantunguye urumva natwe biradutunguye ya mafaranga ndayabuze amata nazo kurashaka amafaranga y'amata kandi tugiye kwa cameraman tubanze turi kubimubaza amafaranga y'amata kandi yahuriye no kuza koko karagira nyine ngo azirebe ni baba none se ndasubira ngaruka mu rugo nje gufata amata yarebe amafaranga se tuzohoya none se washize he wayabuze cyangwa uramukubise yabaye kararira naje simpamenye ikibazo gize wacanganyikiwe sohoka sinzi ibintu wagiyemo yaba yagize nikanje gize ubwoba kwera nikanze wikanze wihute mubishyireho amafaranga y'amata ndayabuze ayiwe iyo uvuga ngo wagunga yari gukonkoka adatinze ese ukundagira gute zana n'indi makuru shiraho kamera mawe papa kamera ejo muhamagara karakupa oya mbona amafaranga y'amata ndayabuze ubona yagufuri ariko mwana yanga Bukuru ari kumubwira ikintu kimushituwe ayiwe yopfa umwana ari hehe umwana ari hehe genda wamusize njye mukuru sinzi ukuntu azamwera umwana wamusize hehe umwana wamusize hehe njye nzi ikibazo mfite umwana aza yikangaga nabi umwana yikanga nabi umwana namusize hehe nase bamusize wowe nagize ngo tunagira ngo arwaho namubuze none se mwabigenze bute ho oya cameraman turebe bimeze gute maze rero ntabwo nigeze mbona bazabona gute njye ndasimbize njye nagiye kwa Bukuru nagiye kwa Bukuru muteza amazi we afite munsi studio yahuze bagweza amazi bazabona gute cameraman muri telefone zana telefone yanyu kwero zaniye Bukuru yaje no kuzima bana we turarira gute yemwe
muri YouTube. ako kameramani nkaho dufite amakuru ko nta tufite n'uruhare Reka mberekere muri yanje. Yazanye umutuku. ngo yazanye umutuku Eh. iyo yazanye umutuku baba bayibye Oya, ni nkaho yafunguye. YouTube studio kutayimenye. Yo. Inyungu kiri twiteze. none se kuragira gute kubera kurabigaragaza se Ntacyo bigerageza iki. Zabaye kuko uzabandi zabaye. none turabigenza gute kameramani telefone yanjye irazinda Kurambwira icagiye murabigenza gute. kandi ariyo ifite ntuza ntacyo ari ishitagirwa n'iyo telefone neza type C kameramani none turabigenza tubwirega Tiga twari twabimenye duhamagara bakumana uje nabibonye ganda vuga se bigenze biti kutatubwere ufite email ntaza nikaza mbona nashatse nitegereje ndahebura pe ubwo umuntu nyine atanga ntabwo yawe none kameramani tubwirega uradufasha iki Ntacyo kuri. ntacyo kuko iminsi yose twakoze turuhira ubusa kweli Reka mbere kuko nose turarubusa koko ndabizi. nsara no kusikara bavuye nawe aratabaye Mwiri. buku none turagira gute nako numva ngo buku kameramani turagira njye gute ndababaye kabisa mwana ndapfuye neza injana kubana muriro Abagenzi bahati bakomaze bakagera mu ngoro citse. reka Ni ukuvuga ko yabaga ari bagonze umuryango. kwezanye n'umwana ngira ngo umwana aramutaye ndamaze umwana rero ndamutaye nkaza n'umukara wangu ndamutaye namutaye baramutaye tuwari turabigenza gute turuhiye ubusaga nuko nyine Ese ko ahubwo ndambona email yayo nyine. nose nayo bayikoreye iraheruka se iraheruka buriya iheruka niyo yagiye karahuka Izina ryanyu sigatore. Tarasisi. Muhoza cyane mwe. ana namabibona twebwe bajya twitwa bamuhoze mbere Chance. Yabahindukiye. none ko turuhiye ubusa Ni ubusa nyine. ibibazo turuhiye ubusa Reba mu yawe nimbimo. mu telefone yaje yanjye ntayo oya tirazima ariko ntayo njaga simenya aho bagirira nabwire rero ndaje kuri WhatsApp noneho ko nta manjuguma n'ubu Ese kandi niba wabyishe. Cyangwa umugabo wabyishe ubundi kubera ko ari niba uzabemeza byose. tako bitabifunguka Reba muri hangana. bitabifunguka nta n'intuza nta ntabwo kuri wifi nza kuri wifi yaba ari njyewe njyewe no kuzamara Ega si izanyu zonyine. N'abandi irazima ni iki n'abandi zabashizeho. N'abandi zarazimye. Franka kamera Franka kwari rafashe kabisa abantu bo kuri Ndagano TV show twatangiye duhamagara Bukuru turamuzi nabonye ukuntu aje afite pressure ngo yataye umwana sinzaho yamutaye abantu bo kuri Ndagano TV show kabisa mukore subscribe musharinge Franka yafashe kabisa uyu munsi Franka twari dufite ubwoba ko atuvumbuye ariko yari atuvumbuye yaje yamutubwira ngo muramurira Franka yari atuvumbuye kabisa ndabona nabonye yinjiye numva ibitwenge biranyishe ubwo rero bye bye abantu bo kuri Ndagano TV show Rahira. Tunga ibintu byose bitabikutse.